Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele-ke ibhathini u-subscribe ungixhase-ke laphana khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje enzelwe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Udaba okulethele lona namhlanje lana-ke ngilethele-ke ividiyo-ke ilunga-ke le-M_K-ke laphana-ke liveza-ke ubufakazi balo-ke ngale nto yokuthi-ke i-M_K-ke yaxoshwa-ke laphana-ke noma-ke ama-results-ke abakholelwa ukuthi khona-ke into-ke eyenziwa wona-ke ngenkathi-ke u-I_E_C laphana-ke ubala-ke. Kodwa angifuni ukuthi wezwe ngami kuphela nje mina into ngizodlala-ke ividiyo ozizwele wena-ke. Ngizocela lapha usuzwile-ke le vidiyo lena, ungene ema-comment section-ke ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi ngicabangani. Masocindezela nebhathini nje u-subscribe nje akubizi imali kumala nje cash nesenti-ke le mnyama-ke le khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole ezinye-ke iy'ndaba engizokulethela zona-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Commanders morning. Uyabona bafethu, basic education yona ibalekile mawuzoba kuma-position aphezulu. Uyabona u-I_E_C njengamanje nje ushawa nje simple arithmetics. Ubaba announcile nje ukuthi kunamavoti awu-9 million izolo lapha kwi-press briefing. U-I_C wasusha ibhidani phothani wafuna ukuthi azame ukubhalansisa le number. Bakusho bashaya nenkomfa ukuthi mainstream media, radio stations bani announcani ukuthi cha kwakungayena u-16 million abantu abavotile sebeko-20. Lalelana sikhohlwa-ke thina-ke nisixolele. Asikhohlwa, sinama-clip futhi kaMamabolo. Sinama-clip kaMamabolo ukuthi wa-announce lalelani saved ma-clip. Hey bafethu i-social media imnandi ngalento ukuthi mfethu siyagcina. Mamabolo wathi abantu aba-registered is 27.9 registered voters. Yes, registered voters. Kwaphuma i-press briefing yayizolo kababa abantu basanganelwa amakhanda bahlulwa i-maths. Yabona? Bahamba bayoshintsha iy'namba bathini if ungaphosisi i-ANC yayiko 7 million all of a sudden isiko 12 million, i-DA isiko 6 million. Yes, thatha up lamavoti. Ngifuna ukunenzela nje okusayibalwana ingane zakwethu. Uyabona mawuzoshaya ibalo uma uthatha nje u-ANC, u-DA ususele iy'namba ey'ncane, u-MK, u-EFF, u-IFP, that goes to okodwa, it goes around about 26 million. Yes, so it's 12 plus 6, that's 18, plus 4, that's 22, plus 3, that's 25, plus 1 is 26. Makayibali inamba esemaceleni. Mawuyithatha le inamba esemaceleni uyifaka lezi ezinye, uma usuyifaka zona zizonishayela izibalo zika 28 million. 28 million nemfahla yeyana. Yes, 28,642,000. Sashaya maths, simple arithmetics. Uregister abantu abangaki bokuvota. Uregister abantu abawu-27.9. Amavoti athini ku-national manje ihlanganisa lama-parts awu-28 point bani. Lalelani ngane zakwethu, awukakabafaki laba abanye abangezansi. Yes, awukakabafaki laba abanye, awukakafaki o-PA, awukakafaki. Yabo nje i-Patriotic Alliance ne-Freedom Plus mawubafaka benza imiliyoni nento. Shuthi usuko 30. Awukakafaki mhlambe kokugcina kuko-35. Bayithatha aphi le ibale ey'bheda kangaka u-I_E_C? Hey bafethu, awazi wayibopha u-I_E_C. Wazi wayibopha u-I_E_C futhi bafethu asiyeni kwi-International Court. Ngithi akiweni kwi-International Court. I've never seen so stupid people. It's either they're stupid, dumb or both.
awu ayisi hayi bafethu uyivezile ngeke mina I think mfethu nje ngu standard 2 leya position kaMama Bolo mfethu ngingayiphatha kancube ngconywana beno Janet Love awu babazani ye baze babheda abantu baze expose abantu. I've sent to leadership and leadership is now aware of this. They've just dug a deepest hole for themselves. Siyafuna amandla ethu siyafuna national and provincial esiwinile. So abantu abangadideki abantu emagroupini amagroup yikho ngingawafuni because amagroup anabacindezeli abantu abama hypocrites bakagogo abazofuna ukuthi ba prove into engekho ngento abangayenzanga due diligence. Lalelani thina we will do our due diligence. Siyakwazi ukwenza due diligence khohla. Ngithina sifundile zo standard 2 nakho ke soniprovela ukuthi standard 2 banjani. Yakhala manje.